بله تماشاوان هیجا دمک درێژە حوتی داین کو پەیوەندیان دنابێنە ئەنقەرە و شامی دەبەر بە ئاساییبوونێکی بە بچن لێ دەما داویدە دیار دەبە کو ئەv ڕەوش ناگهیان پەیوەندیەکە ئاساییبوونی دنابێنە ئەنقەرە و شامیدە وی مژارێ ئەم دێ لەگەل پرۆفسۆر دکتۆر مازهار باڵە ئاکادمیسیەن پسپۆری پەیوەندیە ناودەوڵەتیش ئەنقەرە بگرەندە سلااو و ڕێز بۆ تەبرێز باڵە كيكي مظهر يعني دهات تشافري كرن كو بيوندين دنا بين أنقرة وشامي ده يعني ده أصلك النظم ده جيبن بردوام ليه أفدمهن أو جهات راوستاندن جبو شو صالحات يعني جبوي مشكلاتك كل بوي تركيا ويعني سوريا تشوي عم زانن كو كي لسوريا هذاك ام بیژن ماکی اوه کل دیجی ترکیه دجمانتی دمشینن و داعش و پکک او ترکیه دوی لور ماکی وانا لوره و نالوه داره لدیجی ترکیه سیاسته که و ام بیژن لشکریه که و رخصتنه که چید کنه خوازم کوانا مانی بکن شبوی هاویشی ترکیه خوازه ویل دروا بسکنه یعنی نخوازه که باور هندری ترکیه یعنی دروا بسکنه شبوی هاوی يعني تركيا ورقات بيجي از بوي فيها وچما سوريا لبلا سوريا براستيج امزانن كو شر الور چه وردا دا نزيك دو ساله لشکری ایران الور هنم بگل کی زانن كو شر كي پري مزن دمشين لشکری امریکا الور هنه شر كي پري مزن دمشينش لشکری و دوله دن روسيا نه پري دمشين لی اب چما ج تركيا پر اواخا تعدى پر جوی دبینه یعنی چرا جوی او خلاصی خواجوی دخوازه ترکیه جی و مسئله یعنی این سر نقاش که سر رو جبه دوی که ام وی نقاش ببینیم چما تجوانا اوی کی نونی استنگی نونی چما جمع دبینیه ام لیبله راستی یعنی مشکلاتا ور افجی که بعد خبر خوادا گوت یعنی نه ام بیجن اکتور امثاله هفه که به هفره یا مجادلات که یا دیپلماسی دمشین امزانه که دپش واندا خصوصا دپش دوالی سوریه دا پر دوالی غربی پر یعنی اونا پر کسا کانا که دخوازن شرل ور هیم پر مزن ببه جبوی هاویج ترکیه یعنی تدبیری خواهی که جبوی یعنی güvenlik yani بیجن سکیوریتی خواه هین مضبوط بکش بگو هاوی اوی خواه لشکری خواه ورد سکنینه كيكي مثلا نها جالي سوريا وبرامبري تركيا حن مرج تيدانين يعني سوريا دبيجي حتاكو تركيا لسر آخا سوريا بن حتاكو سربازين تركيا لناف آخا سوريا بن بتشي وي هفديتنا كداستا بلند نابه في مرج سوريا هون شاور با راستا يعني براستي امزانن كو تدوالي كو ام بيجن يعني مستملكه وكو نه مستملكه يعني دوله بسري خا اوتونوميا خا بيجن ابا خا كو هي و تو دوله دي ورين اخوان ام بيجن للسيرفر ايريشه كي چي بكن كسا كي قبول ناكا كو برزاتي دوله نبو وانا تشتكي يعني تركيا جنيات خاواني دويجه تننه يعني دويجه كو تركيا دويجه كو تو نياتا من تو ارمانجا منك كو از يعني جاوي مد اخا سوري دا تننه لبلا لسوريا لوا ام هرمي كو ام بيجن نزيك دسينوري تركيا دا لوا داره ريخستني ترور لدجمانتي بوي تركيا دمشينن لور ام بيجن اوه چه دکن پلان پروگرام آلور چه دکن تینن لترکیه آواد کن و گله که تعداد زمن یعنی ترکیه و ادعاد که بله براستی یعنی ادعاد ترکیه ورگه نورگه امزانن که ورگه یعنی پر مشکلاتی مثلا او کسی که داعشه او کسی که پککتن لترکیه ریخستن ترورت کن اونا پینگار کوانا گیری و هرمی سوری که ترکیه نها تیده هاتی دینه یعنی باید ترکیه و مشکلاته دبیجه که از هر چهار سر نکم اجبر در ناکبه سوریه جی وایا یعنی حکمتا سوریه وا مخصوصی لدیجی ترکیه نکوش کرمانجا حزد که نکو ام بیجن دخوازه کرمانج لور تشتی که چه بکن پیش تهرن یعنی گرک و کرمانج ویجی فهم بکن یعنی سوریه حیانی نها ام بیجن
اوک ندوان یعنی وانا نکو عرض خاص هر خطا بکرن نکو بو وسایتک سخار خا قید بکرانا یعنی سوریه ابی کنها فرسند دایوان جبوی دجمانیتیا ترکیه نش بوی کرمانجان یعنی با ترکیه پر نقاشته با ادویجم بلکه مونجی تعقیب دکن زانن یا ترکیه جبی هاوی دا اوا خا yani gotuna xwe pir bilind dike di dîplomasiyê bêyn el milal da jî pir kes nikan îtiraz bikin. Kekê mezher niha dîtinek heye dibêjin ku di navbêhna Ankara û Moskow de wekî pêştir negerme. Sarbûnek di peywendiyên Ankara û Moskow de hene ew yek jî tesîrê li peywendiyên di navbêhna Şam û Ankara jî dike. Tu çawa dibîne? Rastiyekekê em zanin ku eva ku İsveç û Swêd û em bêjin Fînlandiya wana xastin ku bû em bêjin yekîtiyê xwe bi NATOya re çêbikin Tirkiye misade ji wan re kir. Lê Rûsyê eva pir bi vî îşê nerazî bû yanî pir nedixwast ku Tirkiye misade ji wan re bike yanî ev ê îznê bide wana. Ez werzanim ku li Rûsyê jî van mesela niqaş dibû wana yani ewa wan ku werbû bendê Tirkiye bûn ku vî îşî menî bike yanî misade nede ji wan re lê bele Tirkiye misade daye ku ev Tirkiye misade daye mayên wan çîşkî sar bû ama em zanin ku tiştekî dihêkekê ji hêlê dida ew herba di mayînê Ukraynê û Rûsya da bi rastî pir muşkilat ji Rûsyê re niha çêbûn. Em zanin ku yani diwalê Xerbî û pir kesana naxwazin ku bi wan re tîcaretê bibin û naxwazin ku tiştan ji wan ev bezirganiyê wan rast bibe bi destî Tirkiye ve îşanekî dibin. Yani ji bo wî havî Rûsya ku mayîna xwe Tirkiye re sar bû bi rastiyê sar e ama nikane niha em bêjin destî xwajê bişo. Yani nika Tirkiye ji vê evê ji vê lîstikê derxedar van ne mimkûn e niha ku Tirkiye ji lîstikê xwe derxe dîplomasiyê xwe derxe ne mimkûn e. Lê bele Tirkiye bi rastî ez yani cem li gor min jî bi rastî ez dixwazim yani bi dîplomasiyê bimeşîne di mayînê xwe û Sûriyê de yani muşkilatê ku di mayînê Tirkiye û Sûriyê de henî bi leşkerî berî leşkerî berî em bêjin hêz lazim e bi dîplomasiyê bimeşîne hikûmet wer name yani wer nabîne ji min cudatir difikire lê belê ji bo wî havî yani nihanî muşkilat her ku dare hîn giran diwekekî. Her divê çerçeva gotî de birêzbal yani niha Tirkiye pêştir li gel Îranê li gel Rûsyê jî yani ew proseya astane jî birê vebir nêzîkahiyekî di navbêhna aliyan de hebû lê niha sarbûnek di wan peywendiyan de heye her wiha sarbûnek di peywendiyên di navbêhna Ankara û Washington de jî girêdayî krîza Sûriye heye ev yek çi bandorê li hebûna Tirkiye li Sûriye dike goran nirxandinat Rastiye yani Türkiye ve mesela yani hem Tahran û hem Moskova û hem Washington li gor min lazim e bi dîplomasî li cem vana lobiyek bimeşanda vana ikna bikrana yani li dijî van jî ku tu evekî bimeşînî siyasetekê û hêzekî ya jî dîplomasiyekî bimeşînî em realîst bibin ku van ne tiştekî pirî kolavî yani zehmetekî mezin e yani ji bo Tirkiye lê va du hilbijartina talî virda da ez zanim ku Tirkiye eveka nû çê dike yani qapiyekî nû dixwaze veke derêkî nû dixwaze veke ji bo wî havî li Washingtonê jî dîplomasiyê dimeşînin li Moskowê jî çîşkî yani mîna ku te gotî sarbiye yani lazim e dîplomasî va tiştana pir bimeşîne yani Tirkiye li dijî va diwalana çi qasî ku van re yani em rast zanin ku va diwalana li heremê me li Tirkiye jî xaseten yani pir istikrar û em bêjin huzur û per ev belkî nexwazin jî ama nexwastina wan ne lazim e ku em ji wan re dijmanetî bikin. Lazim e dîplomasî bişim. Heremê Kurdistan mesela vî îşî wergat ke yani ev kesê ku ji wan naxwazin bi wan re dîplomasî îş dimeşîne ez gelekî pir pêkêf xweş dibim.
yani Türkiye jî lazım e diplomasi vatiştana yani bi lobî û bi ev û bi gotina û bi müzakere ve işî çareser bike. Mayne Türkiye Washington ji berê çîşkî diçêtire. Ez ber texmîn dikim Hakan Fidan evê wezîrê daxilî ku xaricî Türkiye ev tuzanî ku ev vî işî yani pir rastî serkeftinê wî pir ev wî heye. Ew li ser vî pir disekine yani ew vî ew beyanata werganî dayî ku em dixwazin Türkiye bi Washington re sayfaka nû vekin. Belekekê me ser yani niha mesele ger alternatîve bijardeya diplomasiyê ya Tirkiye girêdayî Sûriyeyê birêve neçe eger heye ku niha li ser tê axaftin jî ku Tirkiye operasyonên nû li ser xaka Sûriye encam bide. Yani ez bêjim var ona ku ev heyanî ku tedelê nebe yani ku canî Türkiye em bêjin nêşînin ku ev nekin Türkiye operasyoneka nû fikrê xwe re derbas nake yani texmîn nakim tiştekî werganî be yani ev tê gotin nîqaş dibe lê belê ku em bêjin mesele yani rêxistinê terorê li Tirkiyeyê ava bikin katliama bikin û cinayeta bikin Türkiye ve çaxe lê belê yani meşruiyetek jî bi dest dikeve û gotinê xwe jî jê re em bêjin evek çêdibe yani menak jê re çêdibe lê belê ku ji bo vî havî yani tiştekî wanî nebe ez dibêjim Türkiye niyeta xwe bi rastî ku li axa Sûriye operasyonekê bike tune ye. Yani ji berê de jî tune bû. Kînga tedelê bû, kînga em bêjin yekî yani evek rawerê kir, çû rawerê kir ya tiştek rawere Tirkiye kir, Tirkiye ve çaxe çû operasyon li wir kir. Yani ev lazim em vê zanibin. Yani Tirkiye mesela çima operasyonê li Ermenistanê nakî, çima Romanyayê nakî, çima li va diwalê du tuyan nakî yani hukmî xwe li van newî na nevergan nîne. Yani ne bi hukum û ne bi hukum nîne. Yani divê ku ji va derê de ji axa Sûriyê de ev rêxistinê ku em bêjin cemiyetê min û devletê min û yekitiyê min û lazim e hemwelatiyê min yani jiyana wan ji xwe re kirine armanc ku wan ji olê rakin ev nê ku operasyonê li dijî mitkin ez wan ev bikim. Yani Tirkiye ji bo vî havî dibêje belê bi rastî wayî yani diplomasî û beynelmilel di diwala da pir îqna nekirin wê qebûl dikim ez. Kekê me ser niha mesela Sûriye 10 sala zêdetir ji diplomasiya dinyayê ji xwe hatiye îsole kir. Yani berî çend mehan Komkara Erebî de cî girt be sarbûnekî zêde di wir de jî diyar dibe peywendî jî sarbûne navbêna Komkara Erebî û Şamê de yani di normalê de pêwistiya Şamê bi peywendiyên diplomasî heye. Lê Şam hemberî Anqereyê mercên xwe tund dike gelo piştgiriyekî ji Moskow dibîne ti çawa dibîne nirxandina te çi ye? Kekê tabii em lazim e ku vê zanibin li heremê me yani Rojhilata Natewîn de ev diwalê ku ava kirînî em zanin ku ji herba umûmiya û yekemîn virda da ku kîjan em bêjin di cemiyetê de eqaliyet kî ye ev ne li ser rûniştîne yani iktidar û selahiyet ev dest wan de evê ekseriyet jî ev bin destî wan dane yani li gelekî werganiye yani daxilê Tirkiye jî daxilê vê mesele ye lê belê ku wanî bû kekê yani ev sewk îdarekirina diwala ne kolayî ye. Lazim e ku em bêjin ev kesê li ser rûdinin ji derva da ji xwe re hêzekî bûnin yani piştvanekekî ji xwe re ji derva da bûnin. Ku ji derva da piştvanekekî nebînin nikan em bêjin mesela evê ku Esad eqaliyete ji sedî re 5 ya hene ya tunene êmînê wayî. Em bêjin yani evê cemiyetê de di Sûriyê de em pir diwalana waniye yani li Ürdünê jî li Lübnanê jî li Suudi Arabistanê jî li pir diwalê Rojhilata Natewîn gelekî muşkilateka waniya
قدیم هەیە لە سوورێژ ئەش بۆی وی هاویش بەرێدا پشتوانەکێ وی ئیگەلێکی مەزن رووسیا و نهانی ئیرانژی پشتوانەکێویە لێبەلێ ئەمریکاژ پشتوانەکێویە ئەمە ئەوناژی پشتوانەکێوینەش بۆی چێ نەکوش بۆی بەڕاستی یانێ ئەوە سەرکەفتنەکە بدەستخواخە و سەوکی دارەکە خوارم بکە مەملەکەتی خۆ ئاوا بکە نەش بۆی بهاوی بدەستی وا ئەقەلیەتە لە ئەکسەریەتە زۆر و زولمە بکە یانیش بۆی بهاوی ئەو پشت ددناوی بله سپاسیاتت کم پروفسور دکتر مظهر والج ئەنقەرە لەگەڵمان